ngelawat kali. Kene, Bu. Hidup ragu-ragu. Kena mati dek, kena hidup dek. Kalau hidup deneh jono. Dijajo cino ngos ya sangkang ini tadi kuat. Aduh. Jangan terus ye. Be. Be. Nah. Ya nak. Aja gaji. Hidup aja keragu-ragu. Orang hidup ragu-ragu. Apa lah sih? Cuma sibik-sibik. Orang ragu-ragu. Dia mulai tukang jajan. Jangan dia nanti jajan. Hati cilik. Ngomong. Kene banyak ngomong aja hilang. Sedangkan Didian mau jaga. Mula lekat po Didian. Didian. Ngorto pang payu pulas pang mat. Ngeno lagi hidup. Hidup lagi. Kengke caro Gus Dur. Angkam di Iban. Satu hijau. Bemana-mana yang ngorto. Ngeno lagi hidup lagi. Ngeno lagi. Dua abut. Ada ciluong yo. Jenang cibanasan. Ija ada jelema mah tengah pulau. Yang sedang cicingkan. Tiga ada jelema mah tengah bangke. Yang tengah pulau. Tengah pulau apa nasi misi sapudo. Nek jo sing sapudo. Lemo gobane patuh adane melenan. Ne madan alis, kumis, jenggot, pacinawang. Yan bedur madan buluan, ini madan rambutan, beden madan buluan. Ne alis, kumis, jenggot. Oh, ne rambutan. Alis, ne buluan. Ne durian. Atau ne durian. Oh, nyai sejian. Nah, ne rambutan. Rambutan. Ne buluan. Ne durian. Ne kulukan. Ne kulukan. Ne bangkean. Ajo kulukan. Artinya nombok itu goban, Bang. Gobane patuh adane melen asal bedun. Buluan, Bung, bulun sipa, bulun tangka, bulun. Artinya mekak. Ada bulu. Gede irit. Ada bulu. Nih, bulun sipa, bulun tangka, bulun. Gede irit atau? Gede irit. Gede sing maya. Sing gede sing ada dua macam, gede mengkutang-kutang aja, gede irit. Yang gede irit. Yang gede irit. Gede yo. Ontol no. Yang gede mau kutang-kutang. Ye. Bukan dajo. Bukan lo. Bukan dajo. Yang itu ladang gede sih ngalengin cek ya. Sing benan ada ngen gede ya sing mau gede. Aji gede. Gede ya mau kutang-kutang itu. Mula
kita mulu kedek irit aja kedek kutang. Irit kutang. Meh. Neu maro jelema po wayah. Adik, Sen jenggot nih. apa dah? Agak gigi. Jenggot ada nih. Biar ini yang penting aja sehat. Tiga deh sehat di Kelamalia nih. Saya maro bangun ingat olahraga langsung lari nyak yo. Enten? Lihat ke wah mengalih. Maro bangun langsung olahraga lari. Nyen ubar. Olahraga sekarang nak ubar. Ayo udah Blem. Maksudnya olahraga lari itu jantungnya pang sehat. Jantung nak benih nadi Blem. Mau lengah. Bila guys. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sakit kan aja hadi Blem. Benar, uang anu begede ki pasal uangnya umah benih nu. Mencegah. Maro Bangun, oh nak tu langsung lari. Maro bangun, buka pintu Itu nak ngomong. Maro bangun langsung lari sepintu. Lagi oke. Sing itu maro bangun jemak kunci serag kunci pintu maro buka. Maro bangun buka pintu mau kunci sing karo cicing mau kancing. Aduh yang oren anu jo. Maro buka, maro bangun. Hah? Gede lampu. Apa jemaji petang kamar sini? Maksud si kene? Maro bangun gede lampu. Ngene besakan. Ada. Le. Maro bangun gede saklare. Ngene balon yan misi balon. Jangan misi balon. Coba. Adi benyar. Kengken no. Aja jak dua ke adi benyar. Pas keto pelit otan itu. Maro bangun pang misi ke. Tapi isi nanti balon sing dah misi setrum. Karena nanti ledak saklare. Segitu. Neng, yan po tawanci. Anu sing misi setrum terus ngedak kerteng sakar. Yan sing lemo budong udah ngedak kerteng sakar. Dan oren jak mau mangkong. Apa ora iki ben? Do canguri nang enak-enak. Enak-enak. Juta maro bangun. Ngai kopi. Anu listriknya kan? Do lungo ayo, sing tadi. Maro bangun ngai kopi. Nyemak cangkir balu. Ya limo ke sedor dah. Emak cangkir. Nyemak cangkir, mak kopi, nyemak gula, nyemak sindok. Ya hangat ini jauh. Iya, ya hangat. Ngai balu. Pisau kelemah kang ngurus sendiri. Menyelam ni gara-gara. Gara-gara. Macam antos hangat merontok. Do pengayangan. Iya. Anu 7 siang ngonci. Pamo Apa? Pamo Apa mana itu? Pamo. Wah. Cang bingung morto. Ambil ngerokok. Oh, ngopi, ngerokok, kopi santai. Macam orang. Mau nama apa asat? Ningar aja. Ingat. Balik TV. Mana semotan? Ambil ngerokok. Amati wo botak. Ikan lagi. Dok jet ke kanggo dok. Bes-bes otak. Ngitung TV, ngitung radio, ngitung meh. Tu banyak praktis kah? Panengken orang cica lari semangat ngai cicing nak dengar. Inilah gaya. Yan jang eto singo. Yan jang lari semang muli kelot ke kajau. Ben becat, ben ada yang sing itu. Tepuk kan cicingnya nak kene mata yo. Boleh wat ngajan jo. Tahu anjing pikirnya itu. Engkau dah.
Kijo ya timpal itu. Malangah. Nak gitu yo. Gitu ikan. Siling tuni bato santo sincang hati marah teka. Ini tuni. Dia ancam mau gajo-gajo sing ada aja. Hah? Mau gajo-gajo. Maksudnya kan? Koyong di dian. Mau jago-jago. Docang bamunya ulah balik. Apa gajo-gajo? Mau gajo-gajo. Mau jago-jago. Ah, mau gajo-gajo. Badi kata dia. Mau gajo-gajo. Mau jago-jago. Gajo. Gajo, dan juga gaya aneh saja. Beh, saya ada nak. Mau jago len, aneh saja len. Saya jual mau jago. Jadi Jimmy lu mau jago? Ini di lihat asing mau Jan daftar lihat aku tuh liu rapat ke sini tanggal 1. Nah, ada sing main gaji, bro. Lihat apa man gaji? Jadi dong orang itu jani mau jago-jago. Aneh jago, mati ya jago. Lihat aja jago setiap angkul-angkul pintu gerbang isin tulis lihat dilarang masuk. Iya udah sang masuk. Ning rumah besu. Lalu nampi tamu lihat. Saya lihat aja nanti yang kanang. Kau dah isin busong gitu. Jadi kininya, ya mau jago-jago, pulas puluk kedat. Ngenos nggak ada tau. Yang ngenus sing, api ini apa mati? Ah, danus. Oh itu. Macam di ini. Ci pulas ditu, cang pulas dini. Ya na dot nak tekolen ditu, ci nepuk ang. Ya na do nak cang dini, ya na do nak leng ditu, ci nggak do nak teko. Ci pulas. Ini nah, ya tuh lihat aja dia berdamai kan. Di kakak. Ah, Ini jejak mau berayo mati. bener. Pasti ada nak gelam nih. Ambulan mana ya? Benda dah. 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 Ada nak kedek tu. Pasti kepada lihat. Ada lihat mokok mana? Apa kedek tu? Lihat bas liunar pines. Pines. Saya ada lihat mah Ines. Jadi kini cipulas. Dah bulan. Cipulas. Cipulas. Pulas apa cara ikan? Apa dah? Jadi kita pulas. Mula keto. Bang, pakai wah lihat. Dia mau apa ini nih Pak? Bang berpikir lihat. Yang pulas kini nak Ya, praktis. praktis. Kia malu muadang dalu marah bubu. Yang sekiap. Muadang. Pulas. Kiap malu. Ci pulas cang bubu. Ah, Oh. Adik harus siapa banget? Siapa banget? Bulog daplek motor namanya. betul duet. Si orang yang pulas terus si ngomongnya kiken yang pulas. Ini nak wa muwadang malu maro muwadang. Atau muwadang malu maro kiam. Uwat. Wan, Uwat. wan. Maro praktis. Persis cara bangke si Kango. Apa lagi? Cara bangke mu si Kango. Nah, tuh, nah. Oh, gitu. Jangan bubu aja ayo asal.
Ah, Cang pulas aja. Kene dah yuk. Bejang. aja ayu. Cajen mekelo nampe ngayu di jero sing keto cara ci. Samang. Samang ya. Sekan Awak jambo Kang Wang nak jumah ngajak ayu. jangan di jero saja itu. Jero. Ya ya ada nak teko. Aja ya pulang. Siap. Ya. 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 Bangun dah. Ini nya pangseng nak len-len bakat saudang. Au. Jaga enang kodo. Bud, ngen. Yancang orang kacang Cikapri. Yancang orang mobil ci sedan. Au. Au. Ya ada sakit yang kena kacang Capri. Ci orang mobil sedan. Jadi barang ngelindang aman buat dawang timpa, dawang sing timpa. Kapri. Ya, Pasti ada. Kacang. Kapri. Dadang. Kacang. Kapri. Ya, ya. Kacang. Ya kamu. Ya jadi. Mobil. Apa mobil? Kacang Capri punya. Adiknya. Dari ayo. Kacang Capri apa misi? Kene. Misi. Kacang Capri secap. Dijone. Ini mana? Mobil. Sini. Pas, pas. Pas, pas. Banter. Toyota. Kijang. Daihatsu. Zebra. Ulo. Bangke. Kacang. Kacang. Capri. Mobil. Sedan. Aha. Itu mana cocok. Kacang. Capri. Cocok, cocok. Mobil. Sedan. Aha. Minyak masa anu ingat kok toto nah. Mobil. Sedan. Kakak 5. Kacang. Capri. Mobil. Sedan. Kacang. Capri. Banyak pas. Sedan. Mobil.
Bonding. Tiru bonding. Ora. Apa ora? Uli tuni dedak. Apa? Saya ngerti le tuni. Saya datang lagi ngomong menggunakan badan di kanan rupan. Apa gede lagi? Sudah senang wah. Pane minalang gopan yo ken mau kesaki. Bingung? Luar, saya sengaja mawas jalan yang kawago saringan itu. Ikaw ah. Along jing artiang. Mawas kaya rejuno mawas kawago saringan itu. Cara Rejuno. Rejuno tlongoton. Hei, 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 hei. Cekek. Ano ka? Wow! Ulit-ulit pindahan, Bang. Ingat nadanya nangkat. Apa ketakon? Ngalo. Oh, yang kemut, Bang. Jangan nanti mali mo niya. Takon yo. Ibu. Uli DJ ibu main celapat-celapat. Kemudian ke ginani boleh. Irap aing ibu main ngenon main ke desa nanak. Lawan. Ye. Oh. Aduh kenapa? Sedang bang tiga itu. Ngayang. Ano ka menyamuk kemau? Menyamoh. Len bertaruh yang guru. Cibani cikisya aja ya. Cibani cikisya. Boleh bang? Dari sini. Pokoknya jani ngalah timpale. Yang kerja kan nih. Yang boleh kerja. Cina gol. Yang bertegol jangan dam. Jalan, ayo timpale. Yo. Cara kena apa bener? Diajak ngorto cak sim kita ngalen yo. Ya! Waduh, kengani sudah bilang apa? Wanya di bodeng. Beh, ini sengadolen. Waduh, ini itu di sana. Perayaan ini ngomongin aja wani. Iya. Perayaan merupakan jadi jalan ke Cimana kawan. Doi bakal ngenyaken ke si mana? Doi bakal ngenapelan dah. Kung iya nanya jaga di siman. Wih. Jani jegebuk kukulnya paling gede panjang kerja ga. Banyak di ke si mana? Aneh ngai. Apa gue nih bakal apa? Cepat. Ya ini kukul gede tepak. Kul ni gede. Kau pecanang jadi tepak.